Muraho neza mwebwe mwese abanyamuryango w'Amahoro Peace Association turabasuhuje. Iyi ni radio Nchatatu muri kuvugana nayo, twifuje kuganira namwe ku bijanye n'aya matora y'Amahoro Peace Association tuvuyemwo, tukaba dutegereje biza kuyavamo ntibiratangazwa, ariko hagati aho ngaho nifuje kuganira namwe bitari ukuvuga ngo ni mwitangazamakuru ko ndavuga amakuru, ariko noneho nganira namwe nanje nshaka gushikiriza igitekerezo canje. Kuko foko nibyiza ko tuva ku ntambwe imwe tuja ku yindi, nibyiza ko amatora arangira akatuva mu mitwe tukamuvingaho no mu bindi bintu bikurikira mu buzima busanzwe, tukumva nyine ko iyo step tuyivuyemo. Iri jambo rero nshaka kubaganiriza no kugira ngo dusoze kino gikorwa c'amatora. Twari tumaze nk'iminsi, ariko nubwo amarizita atarasohoka, ariko natwe tugomba kwitegura yuko bigomba kurangirana n'itangazwa ry'amatora, hanyuma tukaja mu zindi za gahunda, ubundi nyine duhana n'inama kucakorwa, ariko ntitwabura kugaruka kuri bimwe by'inenge no mu gihe zitarasohoka, ahari byafasha bode kuba bashobora kungera kandi kubireba neza. Amatora yarabaye, murabizi ko amatora yabaye, amatora yaritabiriwe cyane kandi byari bitezwe yuko akorwa neza mu mutekano, kandi niko byagenze, ariko nuko byaje kugaragara ko bode ifite akantu ko gutekinika amatora, kuko niko byagaragaye. hakoreshejwe amastate ataratanze amajwi ku gihe, cyangwa se imijyi ariyo Syracuse, hakaba na Albany na Rochester. Hakaba haranagerageje gukoreshwa Kansas, mwarabyumvise, ndetse na Louisville, nubwo Louisville babyitanze imbere barabikumira hakiri kare. Tushimira cyane umujyi wa Kansas, turashimira cyane umuhana wa Kansas, abagabo ba Kansas bashoboye guhaguruka bararwana, baravuga bati ntibishoboka ko iri kosa rimeze gutya ryoshobora guturuka hano iwacu. Ibyo byari byatambutse kandi mu kiganiro twari twakoze wa munsi bari kubatangaza amatora, tuvuga tuti rino kosa ryabaye ni gute akanama gashinzwe amatora katigeze karibona, katigeze kamenya ko muri Kansas hari abantu bangana gutya, mu gihe abandi bose batari no muri ako kanama. Twari ko tubona ko ayo majwi ari menshi cyane, aho twari ko tubona ko hari aho bihuriye n'akanama gashinzwe amatora kuba kareka ayo majwi yo muri Kansas agatambuka badashoboye kuyakiryera. Ariko nta kundi, batansiguro yuko ariyo PV bahawe, ariko niyo PV bahawe nta bandi bayibonye, kubera ko iyo PV itanzwe ibonwa na benshi, irashobora guca ku mbuga, amafoto akaboneka, kubera nyine ari demokrasi. Mwamaze kubona ahantu hose bagiye batora ama-PV ariko asohoka bagafotora agaca ahantu hose hatandukanye. Iyo rero yo muri Kansas abantu bangana gutyo barenga 400 nta bandi bigeze bayikiryera usibye board yari kwisoma, arico kigaragaza yuko hariho ukuntu bifite aho bihuriye n'umugambi wari uhari. Nibyo rero ku ma state abantu batashoboye kubona ama PV ngo bice kuri WhatsApp abantu bose babibone, byahitaga bigaragaza yuko hari ikintu kitagenda neza. Ni na PV tarashoboye kuboneka ku buryo bugaragara, n'abayikeneraga barayibonaga kuko yabagira aho ngaho, uyikeneye wese barayimuhaga bakayimufuadingira. Ariko PV yo muri Kansas ntabwo yigeze igaragara, iyo yariho amajwi menshi, ni yariho amajwi makeya ijya y'ukuri yaje kuboneka nyuma, ari uko abagabo b'umuhana bashoboye guhaguruka. Kandi turabashimira cyane, ndetse tunashimira n'abakoze mu matora b'abanyangamugayo, hari uwo twavuganye, ariko bose bagaragaje ukuri ko byabaye. Ubwo byaratinze PV y'ukuri yo muri Kansas iraboneka. Ikindi rero cyaje kugaragara gisa nkaho ari tekinika ryakozwe, kandi koko niko byaje kuboneka, nama state cyangwa se imijyi yasigajwe inyuma mu gutanga ibiharuro. Mu by'ukuri bashatse kubikora kuko abanyamerika mu ma state bitangwa na swing state. Muribuka aya matora y'ubushize hagati ya Kamala Harris na Trump, hariho state ya Pennsylvania na state ya Minnesota na Wisconsin, sinzi n'iyindi. Nizo state twari twiteze cyane turindiriye ko zishobora guhindura ibiharuro, mu gihe amarizita andi ma state yose twari tuyafite. Nyuma rero izo state zimaze kuboneka zahite ziha Trump intsinzi. Nabo rero ni muri ubwo buryo basa nkaho ariko babikozemo kugira ngo batangaze amajwi y'agateganyo
abatsindwa bafate none nibaza gutangaza resultat final bazabongeyemo ayo state yaje nyuma, none bavuga bati state yaje nyuma. Nibyo niko umugambi wari uteguwe. N'ubu nyine kuniko vyagenze kuri Serakis, amajwi yaje nyuma cyane kandi ari ni muri New York. Ni muri New York, na ahantu haronka isaha ya mbere, ni mu burasirazuba bwa Amerika. No kuvuga ngo state yo muri West, aho barusha West amasaha 3, no kuvuga ngo nibo batanze amajwi imbere kuruta iriya migi yatoye kare cyane. Ukumva rero yuko ico ni ikindi kintu kigaragaza yuko bode yari ifite aho ihuriye n'ico kintu, nubwo bavuga yuko ngo n'abanyafrika n'abanyamurenge, murabona twese byoshika bagakererwa, twatanze ingamba zituma bayatanga kare ko barakererewe, so bonyine bakererewe, hariho n'abandi bakererewe. Ya nibyo bo bivuga gutyo, ariko murashaka kwibaza n'izindi side zotuma hibazwa iyo migi kuvuga ngo isigara inyuma. Ijambo rya mbere, umujyi wa Rochester ni wabo wa Mama Adele Kibasumba. Hanyuma sinzi ko umujyi wa Albany na Syracuse naho ufitaho uhuriye na bamwe mu bakandida bariko bitoza, simbizi cyangwa se ufitaho uhuriye niyo trick yo muri board. Nuko rero niko byagenze. Hanyuma mu buryo bwo kwegeranya bulletin cyangwa se bakora compilation, bafotora bohereza baje guharura, dusubiye inyuma mu ba representative bagaragaje yuko na executive yuko form azozanyura kuri telefone bwite ya Mwungeri, Pastor Mwungeri arambabarira, ndetse no kuri email. Hari aba representative bashoboye kuvuga, baravuga bati ntibibaho, nta buryo resultat zanyura kuri personal number y'umuntu. Ibyo ntibibaho, ni mukora ka groupe kacu twese cyangwa se kabashinzwe ayo majwi, noneho baza bohereza ntuza form PV twese tuyibone. Icyo kintu ntabwo kigeze gikunda, baragiharaniye barakivuga, ariko ntabwo kigeze cyumvikana. Birangira bafite kohereza PV kuri personal number ya Mwungeri, Pastor Mwungeri, ndetse n'abandi bakoreza kuri email, ariko email yari second option. Kuvuga ngo option ya mbere kwari ukohereza kuri personal number ya Pastor Mwungeri, aho hitubonera yuko nta bunyamwuga bwa board bwari muri ayo matora. Hanyuma rero bikayemeze gute rero, icyo nshaka kubabwira ni ukubabwira uburyo tugomba kwitwara muri aya matora, kuko n'umuryango wacu wa Mahoro Peace Association koko inenge zayabonetsemo, kandi nyine biragaragara ko hari abakandida bafite kubirenganiramo. Hajuriye abakandida 3, hajuriye Munini, hajurira Richard, hanajurira Josias Gasita. Abo rero n'abatakaje amajwi bayatakariza kuri Kansas, barongera kandi bayatakariza kuri ziriya state zari saratanga amajwi cyane. Syracuse naho baratakaje, kandi yaje nyuma saa 9 z'ijoro. Nta wamenye ko ariho bayohereje cyangwa ko Pastor Mwungeri yarayafite, ariko ahita bivuga ko ashitse ubu nyine wenda yaranafite kuva kare, ariko wenda bakora ibyo bakombaga gukora. Ariko ni icyo ngicyo cyatumye Richard na Munini na Josias bagwa hasi kubera amajwi ya Kansas. Amajwi ya Syracuse yaramaze gushika, hanyuma hakaba hariho n'andi yarataraza ashoboraga nayo kongera kandi kubashira hasi. Nibyo bakoze bajuriye, bakoze appeal, banditse ikibazo cyabo. Rero nicyo gitumye resultat finale zitaratangazwa gushika uyu munota. Nuko rero niko bihagaze kuri ubu nyine. Hanyuma rero bimeze gute? Ni ukuvuga ngo amajwi y'ukuri bashoboye gukosora aya majwi ya Kansas, hanyuma bagakosora kuriya kuza bukererewe Rochester na Albany na Syracuse, nabyo byahita bihindura ku buryo bizatuma abari batakaje bongera kandi kuzamuka, kongera kandi akaba indi adjustment mu gihe bashoboye kubikosora. Nibyo rero uko niko bimeze. Hanyuma rero bimeze gute? Ibi by'amatora byamaho, ntabwo ibi by'amatora bibaye gusa hano muri Mahoro, ni nako bigenda handi hose. Rero nicyo nshaka kubabwira mwebwe abanyamuryango ba Mahoro Peace Association, natwe twese umuryango ni uwacu. Tugomba kurengera no kusigasira, kandi ubumwe bugakomeza dukorera mu mbaraga kandi dukorera hamwe. Nubwo hoba utunenge mu buryo bw'amatora,
ariko mahoro ni imwe. Ikibazo iyo kibaye kibazwa nyiri bwite, ntabwo gihita umuntu wese yumva ko ngo biloze bishambuke, ngo nimba nsinzwe ngo ngomba guca nk'umuryango cyangwa ndakorera iwanje cyangwa ndagira gute nk'uko abantu benshi babitekereza. Oya, ntabwo ari ibyo. Icyambere, nimba mwarabonye tuvuga amakuru, turavuga amakuru ko ni igihe cy'amatora, ariko nyuma yo gutangaza, nyuma yuko bode imaze gutangaza, igikurikiraho twese nuko dukurikira ibyatangajwe. Hanyuma ikindi kiza gukora ni inkiko z'ubujurire, n'inkiko z'itegeko nshinga, n'inkiko za constitution. Ni ukuvuga ngo igikurikiraho ni ukwitwara mu nkiko, ariko ntituza ngo dusambure organisation. Oya, ntabwo ari byo. Rero twebwe muri mahoro nta nkiko dufite, ariko ntibizotuma ngo nubwo nyanaka yibwa amatora, ngo nubwo yagize, ngo twumve yuko mahoro tutoyikunda, tutokorera hamwe, ngo jewe state ngo turihagije, ngo twova ku bandi. Oya, ntabwo ari uko nguko, ntabwo ari uko bikorwa. Mu nyigisho z'ubushize nariko nkurikirana nazo umushumba mukuru Dr. Apostle Paul Gitwaza, ngira ngo no ku cyumweru yabikomeje, ariko yigeze no kubyigisha ikindi gihe. Yaravuze ngo iyo uri gukorera abantu, iyo uri gukora serivisi nziza, uba uhaye ukorera Imana. Iyo uri gukora serivisi ku bantu, ufite aho uhuriye n'abantu, uba uri gukorera Imana. Ku cyumweru yaravuze ngo Imana niyo yazanye, ariko yigisha kuri Pentecost, ariko yigisha uburyo indimi z'intumwa bashoboye kuvuga ku ndimi, buri abantu bari bavuye mu gace kabo kuva ko baravuga ururimi rwabo. Agaruka ku mateka y'Ibabeli, avuga ukuntu indimi zasandaye ku isi, avuga ukuntu Imana yabanyuranyije indimi, haboneka opposition hagati yabo. Aza kugaruka ku kintu cyo kuvuga ngo Imana niyo yazanye opposition. Kubera iki? Kuko muri serivisi ifite ihuriye n'abantu, ntabwo ibitekerezo byawe wenyine byoyobora ubwoko cyangwa byoyobora abantu, ntibishoboka. Rifo ko haba ibindi bitekerezo bisha, cyangwa se haba ibitekerezo bitandukanye. Imana rero igomba kuzana opposition ituma ugorora ibitekerezo byawe, ituma baguchallenging. Rero nimba mubona opposition ihari, tuvuga amatora gutya, bamwe bagatora abandi bagatora aba, nuko ari kuri service y'abantu, kandi nuko ari Imana yazanye opposition. Ko niko bikorwa rero. Nibyo rero. Hanyuma rero bimeze gute? Mu matora niko bigenda. Nta ruhare na rumwe Richard afite mu yibwa ry'amajwi cyangwa se mu kugenda nabi kwa matora. Nta ruhare Douglas Kabunda afite, nta ruhare Fabrice afite, nta ruhare Dr. Clement afite mu kwiba amatora cyangwa se mu kuvuga ngo amatora agende nabi. Ntibibaho. Dr. Clement ntabwo yavuye muri Colombia ngo afate indege aje muri New York ngo aje kuvuga ngo mureke gutanga amajwi ku gihe. Ntabwo Dr. Clement yavuye Colombia ngo afate indege aje Kansas ngo aje kubabwira ngo mwibaye amajwi. Ntabwo Richard yavuye Maine ngo afate indege aje muri Kansas cyangwa se aje muri New York aje kubabwira ngo mukore ibintu. Ntabwo Fabrice yafashe indege ngo ave muri Virginia aje hehe ngo aje kubabwira ngo mumanipira amajwi. Oya, ntabwo ari ibyo. Ibo bakoze igikorwa cyabo, bariyamamaza, bababwira imigabo n'imigambi yabo, hanyuma barabareka muje gutora. Icyakurikiyeho niki? Abiba baribye nyine, bakoze amakosa, batinda gutanga amarizita, afite ikindi kintu bakeneye cyo kugira ngo umukandida wabo bamushigikire. Umuntu arashobora gukundwa ntumenye gukundwa. Murabizi hano muri Amerika ejo bundi matora ya Trump muri 2020 ngira ngo nshiga amatora abaye, abantu bafashe indege bagafata indege bakava hano baja muri iriya kuri Capitol Hill, baja gutera bya bitero byabaye itariki 6 z'ukwezi kwa mbere. Urumva hari nabo Trump atazi, rero nta nabaza, ariko bafashe indege baragenda. Trump yibereye muri White House, nubwo nyine yavuze ati mukora akantu, ariko abantu bafashe indege baragenda. Rero kuba umuntu ashobora gukora amanyanga kubera amarangamutima afitiye Dr. Clement cyangwa kubera amarangamutima afitiye Richard agakora ikosa, iryo kosa rero ntimugomba kuribara kuri Dr. Clement cyangwa muribare kuri Richard cyangwa ngo muribare kuri Douglas cyangwa kuri Fabrice. Oya, rero ntimugomba kubikora gutyo. No kuvuga ngo iyo bakoze akazi kabo, bariyamamaje, bavuga imigabo n'imigambi, barabwira ngo mugende mutore. Rero nimba mwarakoze amakosa, ntimugomba kugaruka ngo muyashinje Dr. Clement cyangwa muyashinje Richard cyangwa muyashinje Douglas cyangwa se Fabrice. Ntabwo ari byo rero. No kuvuga ngo amakosa yose muri aya matora, amakosa yose ashobora kuboneka muri aya matora, ni ukuvuga ngo ni bode, n'akanama gashinzwe amatora. Aha ndiko ndabwira bode kuko mwakoze as equipe, mwakoze nka team, kandi twarabizeye mwabikoze neza, ariko ama irregularité
yavutse ni ukuvuga ngo yavutse ku makosa yanyu. Ni ukuvuga ngo muri amatora y'abanyamurenge muri ko muyobora mutaranatangaza, ntimufite droit ku ikosa iryo ari ryo ryose, ntimufite droit kuri ereri iyo ari yo yose. Ni ukuvuga ngo iyi si politike ni amatora y'umuryango, ariko ntitwereka kugira amarangamutima, turiko turatora inzego, ariko ni amarangamutima ashobora kumara umwanya nk'uwurume rumara, kuko twese turavukana turi bamwe. Nogira amarangamutima mu gutora, ngatora Douglas undi agatora Fabrice, ariko bamara gutangaza twese tukaba umwe, ariko twagaragaje impande zitandukanye. Nibyo rero niyo mpamvu namwe mutagomba kusa nkaho mubyegereje mutima cyane mu mishinga politike nyinshi cyane, bisa nkaho muri ko habaye gukururana, donc bisa nkaho mugomba gukweditinga ibintu cyangwa kugira iki. Oya, ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo uyu muryango twese tuwufitiye ishaka, twese turawukunze. Ibi bintu turimwo, Fabrice amaze iminsi ariko ayobora uyu muryango, ntabwo yigeze ayobora nabi. N'ubundi atowe akayobora, twomukurikira n'ubundi yatuyoboye neza. Douglas uje yayobora neza. Dr Clement afite kuyobora neza nka vice president. Ni umuvandimwe wacu, ni umunyamuryango wa Peace Association, ni umudokiteri. Donc ibyo ari mwarabyumva. Donc amagambo yo twarayumvise, ni umu-intellectuel, ni umuntu ukenewe muri system yari yose. Ariko ibyo ntibikuyeho yuko hatogira abatamutora, kandi ntibivuze yuko nimba adatowe cyangwa nimba atowe bantu batomushigikira cyangwa bareka kumushigikira. Oya, ntabwo ari byo. Rero uko bimeze ni gute, nuko inengera yose ishobora kugaragara muri amatora. Ni ukuvuga ngo biri ku ruhare rwa board. Mureke kubishira ku muntu wari we wese witoje cyangwa ku muntu wari wese washoboye gukora campaign no kwamamaza. Iriya ni service twese twakoze, kandi bayihaye manda igihe itangira n'igihe irangirira. Twarabikoze birarangira, abiyamamaza bariyamamaza, amadebate araba, dutanga amakuru, abanyamakuru bavuga amakuru turayatanga. Ni ukuvuga ngo byararangiye, ubu nyine turindiriye resulta. Ni ukuvuga ngo amanyanga yose ashobora kuba yarabaye, ibyo byose biri ku gatwe ka board. Rero nimba hashobora kuba hotangazwa umuntu wewe wabonaga koko ko atari gutangazwa, wewe ntibikureba, ibyo ntibikureba. Wewe menya gusa ko uwo muntu yatangajwe na board niyo yamusohoye. Ahasigaye ibindi Imana nidiringa n'ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo iyo uri kuri service y'abantu, ntukore service nziza, ntukore service neza uko itunganyijwe, nta bindi Imana idiringa nawe. Icyo nshaka kubabwira rero mwebwe abanyamuryango w'Amahoro Peace Association, ibintu byo kuvuga ngo batsindishije naka bahanaka, ibyo si ibyacu. Ibyacu ni ugutora uwo badusomeye ngo dutware, n'uwo dukurikira uwo. Ntidushake kumenya ibyo mu bwihisho ngo bidushike ku mutima. Oya, ni ukuvuga ngo utsindwa nta kundi, nta nkiko twe dufite, ariko dufite Imana. Imana rero izadiringa n'abo bantu batashoboye gukora ukuri, batashoboye gukora service y'abantu mu buryo bw'ubumana, niko ko navuga. Nibyo rero Imana rero hari ukuntu idiringa n'umuntu, ukuntu Imana itekereza biratandukanye n'uko umwana w'umuntu atekereza. Iyo ukoze ikosa nk'iryo ngiryo ugatanga service mbi ku bantu, bazavuga ngo ukubiba niko wimbura, ku ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo gusa icyo bibye wimbura kiba gusa mu buryo bw'amafaranga, ngo nima ntazi amafaranga nayo ndaronka yandi mafaranga. No. Ni ukuvuga ngo uko bibye niko wimbura. Nibi ngibi by'amatora, nimba ukoze amatora nabi, wewe nyine ukabuzi yuko uri gutanga service itariyo, ukabuzi ko wakoze utuntu twa murango wa nyuma tw'udutekinike gutya. Ni ukuvuga ngo ibyo nyine uzimbura kuri ibyo nyine, kuko ibyo ngibyo nibyo wabibye. Ibyo nyine uzimbura, uwo byimbura uyu munsi, ejo ntuzobyimbura, hirya ejo ntuzobyimbura, ariko utegerezwa kuzimbura kuri icyo kintu wakoze kitajanye n'ukuri kubumana. Nibyo ngibyo rero twebwe twatoye, twakoze ukuri kubumana. Buri muntu agatora, ukagenda ijwi ryawe ukaritora, ugatora umuyobozi wawe warangije akazi kawe. Umukandida wacu wiyamamaje akavuga imigabo n'imigambi yiwe, uwo yari yamamaje, uwo baduha mureke dukurikire. Ntibarasohora amatangazo, ubu turabizi yuko byamaze kugaragara yuko habaye inenge mu matora. N'ubu bariko baranyinyuranira muri board, byabacanze, ntibariko bamenya uwo bagira vice president. Wari wabona abantu batora amajwi arahari, ariko hagatangira kuvuga ngo se ninde tugira vice president, ninde tugira secretary, abajana amatora bagira abandi. Ibyo ngibyo muri ko murabyumva. Ni ukuvuga ngo muri board
nyuma yuko vice president nawe agize amajwi ari écrasante cyane bikagaragara ko nta handi bo muca ni ukuvuga ngo ubu nyine bariko barareba bavuga ati se ninde tugira vice president. Nitugira vice president Richard biragaragara gutya, nitugira vice president Dr Clement biragaragara gutya. Pourtant Dr Clement ari innocent, Richard numu innocent, ibo nta kibazo bayifitemo, baritoje. N'ubu nyine wibaza Dr Clement akavuga ati bizo mpamvuga nje ntabyo nzi, shewe ko niyamamaje kandi nkurikije amategeko ibindi muri kumbwira ni ibiki, cyo ntabyo nzi. Richard ashobora kuvuga ati jewe ko niyamamaje ibindi muri kuvuga ni ibiki. Nukuvuga ngo aba bantu bacu Dr Clement na Richard na Douglas na Fabrice ni intore z'Imana muri amatora, ni intungane. Ibyo nabivuze gusa ikiri muri bode pour le moment abantu twizeye bariko baravuga ati se ibintu ko byakomeye. Dore PV yo muri Kansas twasomye itariyo, none haje y'ukuri, iki turagikora gute? Reba Syracuse n'ubu nyine ngira sinzi ko n'amajwi yabo cyangwa yaraje mbere tubizi. Aho reba Albany, reba Rochester, reba bino bintu none turabijera gute? Ibyo nibyo biriko bicicikana. Bariko barakira amatelefone atagira ukwangana ku buryo bavuga bati nono iyi telefone nituyitaba turayisubiza gute? Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo ikosa rero riri kuri board. Rero mugomba kumenya ahantu mutumbereza erere. Ibyo rero ntago bikuyeho yuko tutagomba kuronka ubuyobozi, tutagomba kuronka inzego. Nimba ashobora kuba hari n'abayinenge no gukansuringa amatora bakasubira ngo bibaho. Murabizi muri Kenya igihe cya Kibaki na Raila Odinga cyage habaye manifestation nyinshi cyane. So bwa mbere amatora bayasesa bongera kandi bagatangira. Muri Kenya amatora y'igihugu cyose barayasesha bongera baratangira. Ubu nyine abadafite PV y'ukuri tuvuga wenda nka Cedar Rapid nimba baterekanye PV y'ukuri, tuvuga wenda nka Albany, Rochester nimba baterekanye cyangwa barakereje gutanga amajwi, bafite gufata ingingo bavuga ngo amatora tuyakansoringe twongere dutangire muri amasiri. Mwabyumvise? Rero nta gitangaza cyo kuba wose amatora mu gihe yabayemo ububwibyi cyangwa se baro bitari byo bakongera bagatora cyangwa se nyine mukasesa mukatesha agaciro ko muri Kentucky iyi site yitora yose barakansorinze bayakuramo. Ni ibyo rero nicyo nshaka kubabwira yuko abakandida bacu ni intungane gusa icyo tugiye gukurikira, icyo tugiye gutega ni ibiva muri board. Icyo bari gukora ubu nyine ko baravuga ngo ninde tugira vice president, ninde tugira umusekreteri, ninde tugira umujyanama. Biratangaje cyane nk'abantu batoye akanama ngo ko kariga kuvuga ngo ninde tugira vice president, tugira umujyanama. Kubera ko imvuze ibyo bintu suko izo mpemba bwira atari byo, nuko amapeva hari anyuranye. Ko ravuga ati none turagira gute ko twagize bino, none twaba tugize bino, none biragenda gute? Aya ma state yatanze nyuma, none biragenda gute? Ufite nibyo barimo ni ukuvuga ngo umugambi bakoze bashaka gutambutsa umukandida runaka bari muri challenge yo kuvuga ati none se turamutambutsa cyangwa ntitumutambutsa? Eske nidushiraho uyu nguyu biratera consequence ngana gute mu muryango? Mahoro ntikikamwo nidutambutse uyu nguyu nitutamushiraho kandi ariyo manda twari dufite biragenda gute? Ni ukuvuga ngo bafite challenge ikomeye cyane hari muri board. Ariko icyo nshaka kubabwira niki abanyamuryango wa Mahoro Peace Association, twebwe ibyo ntibitureba, twebwe no gufollowinga. Ikiza kigora abantu no gutemera inzego, no gutemera gufollowinga. Urwego mu gihe ruba ruhari rufite manda, rufite ubushobozi, tugomba gukurikira tutitaye ubwinde kintu cyo cyose. Ni ukuvuga ko bode abo bari buduha ubu nyine nabo nibo dukurikira ko niko nyine Imana izaba yatugeneye. Ni ukuvuga ngo uraswa kandi uvuge ngo nugumuka kuzavuge gusambura. Ni ukuvuga ngo nibo bafite manda, nibo bahawe ubwo bubasha, nibo bafite ikidodo. Niba tubwira ati mukurikire Richard na Fabrice twende, niba vuga ati mukurikire Douglas na Clement twende, niba vuga ati mukurikire Douglas na Richard nuko turagenda, niba vuga ati mukurikire Douglas na Clement gutyo, niba combine uko badukombanira uko baduha niko dukurikira. Nibyo rero nyuma yo gutangaza amatora nta A nta B nta ki byose biraba ce asigaye dukurikire ubuyobozi baduhaye. Bose ni bamwe, ntibafite tendances zitandukanye kandi nibashika muri guverinoma bose bazakorera hamwe, bose bafite mindset zimwe, imurenge ni hamwe, twese dufite umwitwarariko umwe. Gusa akabazo gahari nuko gusa bode ishobora kuba idakora ibintu uko byateganyijwe cyangwa byatunganyijwe cyangwa se uko abaturage batoye. Niyo erere gusa. Ariko ubundi tugomba gukurikira ibyo baduha.
jewe ndumwe ndababwiza ukuri bivuze hano nubwo bataratangaza ndumwe mu batsimbataza ibyavuye mu matora ndumwe mu babipromotinga ndumwe uje inyuma y'abakandida uko basohoka uko bameze kose ni ukuvuga ngo twari mu matora twamamaza tugaragaza buri muntu afite uruhande abogamiye kuko nibyo hagomba kuba buri muntu ntawuba muri side zose side urimo ugomba kugaragaza nyine kuyirimwo ariko kandi asiye kubali kushindwa asiye mushindani kuvuga ngo ngende menye ngo kubera iki ngo bode yatangaje kera yatangaje kubera iki nja kumenya kandi bira byo hirya ntibigiri muri iyo phase ubu nyine turi muri phase y'amatora yo kuanaliza yo kuvugira iki ariko nibamara gutangaza fini kubera iki nja kumva ko ngomba kumenya ibyo hirya oya ibyo ngibyo rero ni imana izadiringa nabyo nje ngomba gukora ibintu bampaye ko n'abayobozi twarabatoye ngomba kubikurikira nibyo rero nk'umuntu rero ufite umutwaro nanje w'umuryango nanje rero nibisoko uko tutakeneye tuzokora al-americaine tuzokora icyo bita investigation izotwara imyaka reka nabibwire bode inabyumve izotwara imyaka 2 imyaka 3 wenda na manda y'abazatorwa irangire ariko icyo nshaka gusaba nuko mu keeping record ya matora mu keeping no kuvuga ngo ahazogaragara inenge tuzokora investigation nimba n'indege nzoyifata nje Sarakisi cyangwa nje Albany tugende tumenye abaturage n'uburyo batoye icegeranyo ibi bazakora ngo amaraporo bazabandika ngo hasotse raporo icegeranyo ni icegeranyo kugira ngo bakumire ibizosubira kuba nyuma ariko se ngo basese bihari oya dufite ingero nyinshi abarusiya bivaza amatora ya Amerika dufite muri Kongo kuntu byagenze bananga batangaza ba Felix dufite ingero nyinshi ariko ntibigeze bavuga ngo basamura ibintu byose bisa oya ntabwo ariko bigenda ari ahubwo hakora investigation bakamenya yaho ikosa ryabaye kugira ngo barigirire n'ikindi gihe rero bino bintu by'amahoro abantu bumva bafite umutwaro w'amahoro mureke tuzoje muri investigation yaya matora nubwo bizodutwara imyaka 2 cyangwa imyaka 3 cyangwa mandirangire ariko tuzogere kuri rapport finale tuyisohore tuyandike umuryango wacu tukomeze n'ikindi gihe ibintu bikazongera kandi kuba ibi ndabibwira bode nubwo batarasohora amajwi nubwo batarasohora resulta tuzokora investigation kabisa ku buryo rapport izosohoka bizoja muri histoire iyo muryango ibi rero ntibibujije ko inzego zigomba kuraninga ntibibujije yuko ubuyobozi buzaba buhari buzotwemera ndetse bunadusupportinga tumugene mukora investigation ukuntu buzakoze cyo kimwe nuko twobikora nkabigenga ariko ntibikuyeho yuko inzego zoraninga ubuyobozi bugakora tugafasha iwacu kuko icyambere turi gukorera ni iwacu hakeneye ubufasha iwacu hakeneye support rero ntitugomba kwemera yuko hoza ireri yariyo yose yoshobora gutuma inzego bode yatangaje zozamwe akantu kagatotsi cyangwa tureke kuzishigikira uko byabimeze kose nukuvuga rero yuko tugomba kujumva gutya ariko kandi mu indi side bo bari hariya ari n'Imana hayi bakoresha iby'Imana ntabuze ubimenya buri Imana yoba iri kuvuga ati ibi bintu ko mpambona nyanaka bizogenda nabi wenda tambutse cyangwa wenda toshobora ibi bintu murabizi Douglas unyina araje agarutse ku majwi menshi cyane bamutoye ariko bwa mbere ntiyatambutse sigura ko Imana arivuze ati muri iki gihe hakenewe Adele president Adele mama Adele ni ukenewe muri iki gihe reka Douglas mba mutsindishije hakenewe uyu nguyu rero ubu nyine Douglas agarutse nyuma y'imyaka 5 kandi yiteguye neza afite experience ari kubona uburyo mama Adele yayoboye kandi koko cyagihe byari bikenewe twari muri crise rero bikenewe ko haza umudamu tituzi kuri Imana ikora ibintu ubu nyine twaba turi ko tubikora gutya epurta ari Imana iriko yinangiza imitima ya bode Imana ivuga ati no nimushiraho uyu nguyu nje ndiko ndabona vision bitari bugende neza nimushiraho Clement bigende gutya cyangwa nimushiraho Richard bigende gutya ugasanga nawe wenda n'Imana ifite mwakaboko kiyo deal vraiment we never know ariko icyo tuzi gusa nuko twebwe tugomba kwemera ibizava mu matora uko badutangariza nimba bajurira amategeko ari claire arasobanuye neza uburyo processes ikorwa ariko nuko hagatangaha mbabwiye nk'umuntu uvuze igitekerezo simbamwe nk'itangaza makuru nuko hagataha nta kindi kintu kigomba kuvuka nyuma ya proclamation twese tugomba gukurikira jewe iyo ngiye ndagende iyo ngarutse ndagaruka nje niko nteye
sinzi uburyo noshobora kubivuga, ariko nuko jewe nshira imbere ineza, ngashira imbere kubaha inzego uko zitunganyijwe no kubaha ibintu uko bitunganyijwe. No kuvuga muri ibi inzego zitunganyijwe gute? Inzego zitunganyijwe ko akanama k'amatora kamaze gutangaza amatora twese dukurikira, abaje kwitwara baritwara. Ibyo bintu biri universel no muri mahoro rero ntibihakanyijwe. Naho kuvuga ngo bibje cyangwa se ngo bagize gute babere naka, bwabari twaba turagira mindset ikomeye cyane yo kuvuga ngo nimba nyanaka ngo adatambutse ngo jewe na state yanje ngo turihagije ngo nuza contribute amafaranga yanje ngo Syria ruguru ngo muri twirwana ngo ngayohere. No, ntabwo ari ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo tugomba gukurikira uko nyine byemera, uko nyine nta kundi, uko niko bigenda, niko bitunganyijwe, uko niyo procedure. Tugomba no kureba ukuntu kino gihugu bitunganyijwe tutuyemo. Ntikija kije impaka n'umukozi ntaje impaka n'umuyobozi, uko akubwiye uhita wubaha ugakora. Muzabareba twebwe nizo dushaka ko kuzana amaboni maniere naho abanyafrika bakorera, ugashaka ngo ushaka kukumvisa umuyobozi wawe ibisiguro gutya, ariko abanyamerika siko bigenda. Umunyamerika ntabwo azashaka kumvisa umuyobozi we reason ziziwe, oya iwe nubwo yamubwira ngo go home ahita yambura gloves agahita ata muri trash akagenda. Ariko umunyafrika ariga umubwira ngo go home akabayoboza ati why, kubera iki jewe ngo kweri kundenganyije ibingibi bizagenze gutya, bikaba byozana kavuye ukaja gusohoka uja go home, ariko wabanje kwihagarara no gushaka kwisobanura. Hano muri Amerika rero bafite esprit yo kubaha inzego, yo kubaha ubuyobozi, kubaha amategeko. Rero ntituri hano twebwe nk'abaturage ngo tuje gukosora bode, ngo tuje ngo kubibwira no ubwo so uruhare rwacu. Twebwe uruhare rwacu no gufollowinga, no gukurikira ibyo twatoye, ibyo badutangarije, hanyuma hakazoba investigation, hakazo nk'ibyo turiko tubabwira amaraporo akazasohoka ico gihe, byarangiza bakazojanwa mu nkiko. Inkiko ga nta yindi ga dufite abasaza, dufite abavyeyi, tuzababwira ati dore nya habe na record yonyine gusa kumenyekana ngo hasose raporo bigaragara ko habaye. Nabyo ntabwo ari byiza, urumva naco n'ikigisebe ukunda, kubera ko wakoze nyine ibintu kundu kutariko n'izina ryawe komeza rigarukwaho, kubera nyine ko utakoze ibintu biri mu muco, nabyo ntabwo ari byiza. Reka rero mbashimire, ahasiga twese twitegurane amatora neza, kandi twiteguye gufollowinga no gukurikira abatsinze no kubashigikira, kuko bose ni bamwe, nta tandukaniro. Munini adatambutse ku secretary Fidel agatambuka, mana yanje nimba ari Fidel wa mwana wo muri wa mu papa afite abana batatu, nimba ari muri Ohio, nimba ari Kentucky simbizi, mana yanje n'umwana mwiza cyane. Munini n'umuntu mwiza cyane, aho waje kuba vice president Richard ni mwiza cyane, Dr Clement ni mwiza cyane, mana yanje wabwira kuba president Douglas na Fabrice ni beza cyane, kuba jana Josias n'abandi bajyanama babirege bose ni beza cyane, kandi twese dufite mindset imwe. Rero ntihagira umuntu wumva kwikina agomba kucegereza umutima. Ibi jewe nzahangana n'uyu muryango tugira ngo tuwubake dukoresha itangazamakuru ryubaka umuryango. Tuvuye muri campaign, tuvuye muri race, tuvuye mu guhiganwa. Abantu benshi bari kuvuga ngo Benjamin no nje nari mwihiganwa, nariko nkina umupira kugira ngo nanje nsinde igitego, ariko umupira warangiye. Turindire rero ko arbitre avuga ngo wewe watsinze cyangwa ntiwatsinze. Murabizi kugezana n'ubu nyine harabavuga ngo Inter de Milan bibize Barca, ibyo murabizi. Kuri Real Madrid murabizi yuko Real Madrid buri gihe bazavuga ngo bazabayibira. Ibyo ntimubizi ngo kiriya gitego ni origin, ngo kiriya si origin, bakanarega bakaja mu nkiko. Ariko arbitre abaye harahawe ubushobozi, nta bindi ntuvuga, byarangiye mukino ntusubirwamo. Ibyo rero tugomba natwe kubyumva. Abantu ba bode ni ba arbitre kuvuga ngo turashiraho VAR barebe ko bakoze amakosa, yes tuzobikora, ariko deja sifre basifiye batangaje. Ikindi dukora niki? Nta kindi dukora, nuko tuja muri final tukaja gukina, abatamutse baja muri finale, abatatamutse bagataha, cyangwa nimba ari muri finale habaye amakosa bagatwara igikombe, abatsinzwe bagataha. Nibyo nta bindi. Donc kuvuga ngo system ni ukikora. Aba arbitre bacu bano ba bode nibasifira umukino uko baduha, nuko niko dukurikira, nta bindi. Ahasigaye dukunda umuryango wacu tuwushigikire. Nico nababwira naho ibindi Imana izadiringa nabo, ibyo nabivuze. Turizeye yuko nabo baza kubikora neza. Ahasigaye reka mbashimire, kandi twizeye ko nyuma y'amatora no gutangaza ibintu biri bugende neza. Bye bye, ciao.